مسلسل سد الرياح الحلقة 145. وبيكو بدعمكم حبايبنا يا مسكرين، عايزين نوصل القناة دي إلى 1000 مشترك إن شاء الله. وهسيبكم مع إعلان حلقة النهاردة مترجم للعربية. Sözleşmeye ben de bu. Anlaştık. O zaman kaldığımız yerden devam et. Ne kadar Zeynep Hanım. tarta yakışmış. Üstünde belki bu kadar yakını. Bir takım elbisenin ölçüleri alınacak. Bak, unuttuğum bazı şeyleri hatırlatır sana. Yetti canıma bu söz. Bakma gözlerine, bakma. Sözleşme gelme üstüme. Kaçma o zaman. Yakınım sana Zeynep. Gelme. Bin nefes kadar. Ne diyorum? Atarım. Ama tek bir şart yok. İstersen sözleşmeyi şimdi yırt. Teklifimi reddettiğine göre Kabul kalbim yerinden çıkacaktı sanki. Tabii biz böyle hep sen heyecanlı mısındır? dip dibi olalım. Sonra ben sana madde ekleyeceğim. Sözleşmeye ben de bu. وبكده حبايبنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبحب أشكر كل واحد وصل لنهاية حلقتنا. ولو كنت ما وصلتش لنهاية الحلقة أكيد كنت هشكرك برضو. ولو أول مرة تشوفنا ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك اللذيذ علشان تكوني أول واحدة أو علشان تكون أول واحد يوصل له كل جديد. مع السلامة، باي باي.